So mahinpen ram ki amai ke phalo tong dun ram ki ajur po tum hane di tum mahinpen churu par pe la bang so di tum ke pha ting ke bang po la sinu tum pini la bang so ram ki amai ke pha alam te ke lu ke damdang helang arni Assam Sarkar atum Assam Legislative Assembly long isi ko chiparai pon the Kaziranga National Park Keraikom Jiaphan Keraikom ver Jiaphan akisun men ke pejok Jiaphan du mathape tenanga nadim na tum chongwai si eco sensitive zone pu tum semarlo taten tenanga nadim abang ke animal corridor pu tami semarlo kasi ihim kana bangkin itu tum Sarkar akan curuin tum je Kaziranga National Park abangke ladak pinangan namun itu ladak pulama ahem nang chikim pena jo labadang de pulama so 100 rhino pan anu kang biji ka poni pen kendu pan ke peki lahaya kisun ke jo di phadi to steps ke ding pan ke itu to Sarkar mate Assam government akan curuin tum stame isi ladak itu cidon dundela pen itu ning tiduk tabe isi ini do alaman ke lapuyan lo non tula eco sensitive zone puka declare pen penangan area kon long authentic to nechin da nilu tumalong penangan records itu ke long do kapre ka source pen penangan map long eklang na kar diang long alu tabe penangan kapuri do dak baguri no lapen itu thuri lo lapen ke dola moralo lason si pan bari lo haldi bari no lason ta si pinangan na di mabangke karbiang long arlo nang ipuri do laso eco sensitive zone take lapen niltum angbong olomber arjulong la kenol lam kali ma di eco sensitive zone ko bangke ajab dingo hoilo 2011 ne 13 ne penjito laso chaudhary case pidat pen se solame beche lasi aso case ke supreme court lo mustam bezo lasi nitumang bong olomar julong lo eco sensitive zone se ka declare lo potang te lake 10 km radius do ji si 10 km potang te lake hala no song habi kan pon lake up to borpung tarapung nangok su na lake nangero hala bangsu area jitu eco sensitive zone ke do non kapuri adimalong mangke komentu ajuk peni hadap ke do akai do dakar bita me do lake na kapre ka khai tim da hala dan do